Večera sjećanja na Nina u Bijeljini, sa nama je Siniša Kajmaković koji je najzaslužniji čovjek što smo se okupili da nekako se svi prisjetimo i podsjetimo i Nina i njegovih pesama. Hvala Siniša na ovako divnoj večeri. Kako je došlo do ove ideje, da krenemo od početka? Pa ideja je logična posljedica prije svega prijateljstva sa Ninom, posljedica brige o veličanstvenom čovjeku, prije svega čovjeku i umjetniku koji je ostavio neizbrisiv trag u svijetu show biznisa i estrade. Ja sam ga poslije sahrane poredio sa Zdravkom Čolićem, evo na domenu pop muzike, a Nino u domenu dakle folka. Jedna posebna ličnost o kojoj su evo pojedinci razne kontroverze ispričali, što samim tim nosi karijera takvog umjetnika, ali ono što sam ja saznao i upoznavši Ninu je u stvari utisak o jednom izvanrednom čovjeku, intelektualcu koji je, ja uvijek ističem jer je to za mene vrlo važan reper, o karakteru ličnosti i tim atributima koje ličnost nosi, pročitao više beletristike vjerovatno nego makar 50% ovog svijeta esnafa, estrade i show biznisa. Dakle, posle 10 godina njegove smrti na današnji dan, prije 10 godina Nino izdahnuo ovdje u Bijeljinskoj bolnici, na čuđenje svih, i poslije toga se razne ružne priče, ali ne bih o tome ovoga puta, okolnosti zbog čega, kako. Moram reći da smo se 2 godine grčevito borili da ga sačuvamo. On je u međuvremenu objavio jedan album za renome, pripremili smo i drugi album, počeo da radi na tome, ali nažalost nije se uspjelo. Ophala ga je prije svega velika ozbiljna bolest i od perforacije pankreasa je ovdje i umro. Poslije 10 godina evo, došli smo do ideje da pored silnih fan profila na društvenim mrežama koji su također željeli po svaku cijenu ovaj koncert, ja sam ga samo inicijativno isprojektovao već odavno uz sijase drugih ideja vezanih za njega. Došli smo do ideje dakle, da realizujemo jedan memorijalni koncert posvećen 10-godišnjici od smrti Amira Rešića Nine. Večera su tu Dragana Mirković, Halid Muslimović, Angel Dimov, Srećko Šušić, Teo Kalač, Kuki, Brzi, Rade Lacković, Predrag Drezgić-Preša, Danka Stojiljković, mladi pjevač Halid Kolenda, lijepi dječko iz Sarajeva koji isključivo pjeva samo Ninove hitove, njegov fan. Tu je mlađani Pavle Dejanić kojeg sam doveo zbog toga što strašno asocira na Ninu, jedan izuzetan momak, vrlo pametan, obrazovan, sa Ninovom harizmom, scenskim pokretom, vrhunskim vokalom, zvijezda Pinka. I tu je svakako Sandra Rešić, njegova kći, zvijezda Granda, koja je sa posebnim emocijama dočekala ovaj trenutak. I moram reći da sam van sebe od sreće, prije svega što je Gaga prihvatila ovu moju ideju, ona je bila neki način i reper za dalju priču oko svega ovoga i našu inicijativu da podignemo pomen poprsje našem prijatelju Nine u njegovoj rodnoj Dubici i to ćemo realizovati. Mi smo evo i dana sa ekipom njegovih fanova posjetili i grob u Dubici, položili cvijeće. To više nije samo jedan profil, nego više njih. Večera će doći skoro iz ex-Jugoslavije njegovi fanovi. Najavili se od Kragujevca do Zagreba. Dakle, jedna izuzetna večer koja će poslužiti usput kao inicijativa za povratak jednog izgubljenog atributa ili jedne izgubljene vrijednosti u našem narodu, a to je kultura sjećanja. Nino je vjerovatno jedan od najzaslužnijih ljudi za ovakvu muzičku scenu. Ostavio je ogromnu muzičku baštinu, ali on je i tvorac ideje na neki način ili potka za ideju za brigu o umjetnicima koji su se evo u proteklih ne znam par decenija ili nekoliko godina unazad oprostili od nas i otišli na drugi svijet. Dakle, pokušat ćemo da kroz vrijeme organizujemo festival koji će imati za laureate ljude koji su obilježili karijeru
svojim pjevanjem, svojim umjetničkim dostignućima i ostavili značajnog traga. Tako će tu biti i majka Vida Pavlović i Boras Pulić-Kvaka i Slavko Radosinović i Zoran Jovanović i Mali Mrav, Tomislav Čolović, Srećko Jovović i šta ja znam. Dakle, ljudi koji su autentični Sune, da ne govorim, dakle, oni koji su autentični i koji će dobiti priznanja i laureati će biti oni koji će na autentičan način, identičan način donositi pjesme. Dakle, oni koji posjećaju na njega interpretacijom, načinom pjevanja, žanrom pjevanja. Dakle, nećemo miješati žaba i babe, nego ćemo napraviti jedan izuzetan poseban festival. Biće grupa izvođača koji asocira na Ninu i on će dobiti nagradu, dakle, pobjednik te grupe će dobiti nagradu Amir Rešić Nino. I mislim da će to biti jedan zanimljiv kuriozitet. To mi je veliki izazov koji planiram narednih, godinu, 2 dana da počnem realizovati. Da, eto, na kraju samo da kažemo još jednom hvala Siniši puno za ovo veče i da ovo ne bude samo sad kao 10-godišnjica, nego neka bude svake godine, da se svake godine u ovo vreme prisjetimo Nine i njegovih pesama. Pa da, ovo je svojevrstan, da kažem, memorijalni ili komemorativni muzički happy end, jer pazite, ako ljudi organizuju razne prigode gdje prave isključivo komercijalne stvari, prisjećajući se umjetnika, pa to recimo dešava poslije Tomi Zdravkoviću, Pimpeku, Kemalu Montenu, gdje izvođači iz ex-Jugoslavije izvode samo njihove kompozicije i gdje se uglavnom pravi dobar novac. Ja sam ovo namjerno napravio u dvorani sa oskudnim 400 i nešto mjesta i mnogi su mi rekli zašto ne sa takvim umjetnicima u gradsku dvoranu. Nisam htio da pravim cirkus koncertni, nego jednu finu akademsku, uslovno rečeno, priredbu gdje će ovi troškovi biti svački potrošeni ove pare potrošene u troškove i eventualno nešto što pretekne investirano u pripremu njegovog poprsja. A ja se nadam, ti kažeš Sale, da ćemo uspjeti da iduće godine na osnovu dobre organizacije ove večeri i ideje da ljudi svake godine dođu, dakle i neki drugi umjetnici i ovi isti i da svake godine se prisjećamo ne samo Nine, nego kad dođe festival onda će biti priča i za nekoga drugog, pa ćemo praviti veče i Boris Pulića i Vide Pavlović i tako dalje. Ništa, hvala još jednom Siniša i ostaje nam samo da uživamo u večnim pesmama Nine. Tako je, hvala puno.